Shubor nakaslem jong unong san hima. Kaying dorbar thao an ka Khasi Hills Autonomous District Council hagasngi penkot ka dorbar kerpang ba arsngi kata ka arpusantrik unailor arjar arpulai kala menjur ban pha ka Khasi Hills Autonomous District nomination, election and appointment of CM, Deputy CM Lingdo, Menteri Sordar and administration of Nongklaus Aimship Bill Arjar Arpulai, Shah ka select committee ban puli benya hadin ka jing petno ki dekhot ka liang persha namar ka jing persha halor ka jing menjur kirki ya ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Elaka Second Amendment Bill Arjar Arpulai. Ka jingpa ya ka bill sya ka select committee kampen hunyo nong yalam ka liang persha ba Tito Starbel Khan para baya keren berkilat pathai kubor ulaong baga executive committee kepala alam Kementerian National People's Party badru kepala ajing kersan deka kongres kila persang bandar rabjon yala ki jing bakla hadin bakal yang persa kalami napo kaying dorbat thawan nakaliang ba pensingai NCA mubalong ru deputy chief executive member ubadai pet ikatanan elaka administration ulawan ra ka jing menjur ka bill ha kabala pha yang penban ya uba Gabriel Walang MDC ke Kongres na Nongston pan wan ra ya ka amendment na kabenta ban pha siya ka select committee bat kane kalong persya ya kikindon penya dorbar bat boru ya ka jingkeli bakumno chairman jong ka council uba lamprang bla unsya ban pha ya ka bill siya ka select committee namar ba menin hoy ngala keren ya pi hadin bangila walk out na po ka house hadin ba ka yeng nakaliang sansyar ki kam priang ya ka jing ai jimut ka jungi na ka bantaban ra sya ka select committee ya ka bill ka bade ka amendment bill second amendment bill ka administration of ilaka te hoy isutu ba ka majority mo ha kanu ka democratic practice hapo ka house kamud ka majority ka kari on namar pa ni idon ka minority la daya ka buting ru ka amendment ka jonga kanum stand tira ta kadaw namar pa kung ka mark of protest ngala on menen ni haban mi no namar ba nim sohun ya ka jingle don bor ka jongki hakap habayade ba ka ilaka administration of ilaka namar ki don sibun ki daw ko mangla keren menen ba ngadang lapru kidang don sibun ki ki ba ki jenat ki bangi haban pet ba to bil te hawede bat ka jingkwa jong apat menta bat keren pi ka long ba hadin bangi lami na house pindah pet takum kenika order paper ka ba u chairman uli ban penya ya ka house hadin ba kayeng hak jing absen ka jongi kala menjur ya ka constitution ya ka Khasi Hills Autonomous District jong ki bill mo kumba kawan menen serial ketika trading by non-travelers amendment bill rules te kawan ketika constitution of the Khasi Hills Autonomous District nomination election and appointment of the CM deputy CM Lingdo Menteri Sordar and administration of Nongklaus Aimship Bill 2023 kini ka bill ya kabala introduce haka first day Khasi ka Badingkong la introduce ka bill but ka yeng kala discuss kandiat kala pediang but menta kalong katkum ka order paper kalong bet ba nakaliang ka isi nakaliang deputy CM move ya ka bill kamud move nakabantaban consider ya ka bill kabamud ban pass ya ka bill tinre kum bakalong katkum ka rule cispaar jong ka edi rules kadon ka amendment kabanga move nakaliang ka jonga nakabanta ba hakata ka amendment kabanga ay kalong ba ngamya ha ban pass ka ni ka bill namar ba kidon hi ki contradiction kiba ya tengku bat kanika administration of ilaka pi kani ka bill ka bakisna ka kaya tengku bat ka ka ba ki introduce menen tenata ka daw habang ay iba ka don kajing ya contradict daladi kani ka bill ka bakiwan ra po house ka contradict kani ka apan pawi kajing bit ka joki ka apan pawi kajing bakla ka joki tenata ka daw ngawan ra ka amendment
nang banga ong ban refer syaka select committee. Pi menta kalong very interesting kanika session menen kesini. Ya ka bill kabadai na kabenta ka amendment ka second amendment ya ka ndai kipas be to. Kaba hadin bangila pet naka house kamu kila sa stang maki. Tikat kung kanika order paper kalong ba kiha ban move for consideration ya kanika bill jongka nong klau. Te hakanika order paper play iba kadon kanika amendment ka banga move manga. Tinga ngamdon hai hau. Kamu mdon ba move ka amendment. Te habam don ba move ka amendment. Kamu ka order kanyat bet ba kideban consider ya ka bill clause by clause. Tenre ka balengo kalong ba ki break ya ka rule. Ba uyang ba uweu member na kalian ka jungki uong hau Sherman ba ya ka ni ka bill rasyo select committee. Kata ka dei ka bamla long. Kala break ya ka rule ya ka procedure penyat dorbar la kalong ha district council la kalong ha assembly kim jule kani. Namar bale pi hangning ni bat ya ka rule. Ban submit ya ka amendment ru. Ni don kam ha ka tu kasi ka ba introduce. Pi kan mau ne ba kibu arbaji. Bangan submit ya ka amendment. Tinring nga request to sawaji. Te kamot kala akut do sawaji. Te habal akut sawaji dei tang mangamar we uba move ya ka amendment. Utau member uba yang menen uklam dan kerteng. Uklam move ya ka amendment. Ula ma uru ban move wat la do dei uba na kaliang ruling room lelai. Ula ban move ka amendment. Tinring uklam move. Te habal uklam move ya ka amendment. Kumno ma shu yang hang tu jendat hang tu ban shu ong bayakan ni ka bill ra select committee. Haka rule fin dapat kamdan kata. Hisin bala move kamur kadon ka discussion bat lada kim pediang kan long kan jathik ko baja haka tu ka bill ka ba ijong ka ila administration ila ka sutu kamur kani banja kum tu lada kim pediang ka amendment ba move manga kamur kinya bulldoze kamur kinya ya be da majority kamur kin pass be ya ka bill. Tenre kalong da kompong menit. Ya ka bamut baki la sutu ba kani ka bill ka baki wanra apo house ka bakala. Kadon ka jing bakala. Ti khnang ban lek ya ka jing leran ban sif ka fees ka jongki na ta ka daw ki wanra daw member ban ong to yang ra select committee. Nga lengo ba Sherman ru upediang ya kata. Tapi sutu hi namar baki don ada ka ruling bat Sherman bat CM bat ai tu kamut kila syia le la kale. Tenre ka de ka bat president haka practice jong ka democracy hapo ka house haka rules and procedure to conduct the business in the house kani kalabri tena tak daw ya kani nganam syong thai ngan hap le ya ka bade ban le namar balai ba ngam kwa ba ka yeng dorbar kan long huri hura ladala break ya ki rule kamu cubo menta lasai dalong dorbar ngambo amendment ngambo motion ngasu yang baik ngan keren baik kalong klembo question ngasu yang ngan keli jeng keli kalong hatu Sherman sya nga kemudian balai usya bayo briu bomdan haka list of business lani haka order paper ubak lemu ka amendment sya ban move kamna kani kan kang ong baki bagani ka jingle bor namar ba kila sutu ba lale ranke jadi tangata bagi lale ranya kani ka bill so ka klau namar balik ba hang ni lada ngalamu fungai ka amendment kemudian dan ka discussion tika yeng kala kentaj ka amendment deputy CM would move ka bill clause by clause tika bomot ka jing pas ka bill ka dan baik menen ka siye kani tengai namar baki kwa ban buri ya ka jing bakala ka joki na ta daw ki refer sa select committee on constitutionally daga ba break ya ka rules kata ka bang akwa man keren ngamdai bangalong tang banga DWLO banga persya ngrenga persya halor ka nongrim
Katkum kariti peniat kam apok ka house. Kapa kini ki idi rules kila kedau syai. Baphim la ban bu amendment tang benda ka basuyan gum tu klem da ai hakasi ka balabu nau sherman ula da fix ka dia. Sau baji hakasi tho dia pila ban mu fi ka amendment. Palat nang tam da. Ta daw maso ba kani ka jingle ki kalong ka jingle dan bori ka baki man maki kemut ka kilong comfortable ban le. Ka syam ta te. Subuh mentah ngamu tengah. Wat dengan don hang tu subuh ngayeng orang ngamu fi kani gamen. Ngamu syu. Kalau ngamu syu tekilala kan pas. Dah abang amdan le tekala asuk kenya ki. Dan kam discussion syu kila ada penyat je kani ka order paper dah. Kani ka bala pren nang ni ka kum bangilayo apa house ke penyat. Kau percaya itu. Kau percaya ke kau pindah keli no speaker na ki keli no secretary jong ka assembly tu. Kam judan kan. Kam judan. Rak makanaro citayo artayo la nila asli la siru ngadan ke consultation ngadan ke jingya keren la kadang bukiliang yate iliang yate ni kiliang iu mentah te ngin long syu liang yate sinu hap long liang persya be liang persya ko na kaliang ke jonga mentah hapan tho social man hapan kedewi ki rules hapan six ka legal advice nang tawat ban tho syu gubernur tho sigi badai ban di authority bagi dewan tho ni aban pertau ni pai ba dewan tip ni tela da ki le kum ni hapo house shabar ka house le kat nu gila syai kat turu namar ba hangala ong menen ba ha appointment of succession of headman and chief ni tu ka 1959 ai mar ka turu ki babun ki hima manta ki rasna la ki jong ki a ki bangi approve mangi na ka district council mo tenre kumentangan ai nusa kum umeli ulah dah lah kejong kaan. Tiada kom peniat snong kejong ki, ye ki dor bersnong. Ulah dah. Ki rules ki jong ki. Man ki hima mentah ki don lo ki jong ki rules. Kum lo ki peniat. Ki tarai baru sekat don lo karu kom peniat snong. Tarai orang pak snong sulek ka bomon sa. Ki dor bersnong ki le bomon sa. Ki hima ki don lo kejong. Tapi seruai ka mengalap syu hang tu ka second amendment. Koi kalong ka badan kam ban itu ya ki seng samla seng mo ni. Henry hang ni pat ka kham kren syai ka ka rukom ban itu iki pingan syu ai doksa menta ki don ki seng samla ha ki snong ki bam ai ka teng seng samla ki ai ongno kum ka mokdok mo ki ai mokdok social sports and cultural organization de hatu kata ka ai yang ni kan itu kita ki pun ki snong ki balong ta ki seng long kemir ki ai Second Day Welfare Association lah ni mau kedok Women Welfare Organization cuba kita kum dah jangan kadi man specify kan kan baki senglong kami berapa kita senglong kami mo ki seng samla kita seng samla nang ta segowe pi lada-ladon ka an keba itu iki kan ya teku pat ka function ka jong mentah ki bun ki seng samla ki bala register kum ki NGO apo ka registration office of society balik ki ha register bapri nama ba ki yo shibun ka scheme ki yo ki grant ng government mo ki yo ki jingyarap ng ba ki block ng ba ki DC office o kung tater nama ba teng ba ki MLE ru teng ngai ba ki ice scheme tu ru ki dapat register ye ki seng te ka diru kan ne tengku mentala da ka seng samla ka bala register baka kumga NGO mo non governmental organization ki ong teka kan ka anjan kita bro pi kum kita ki ni wa ngai mandaya konsol ba bagi seng samla bagi rampak snong pi kata rukom gan namar kum bang akadaw menin kidon gisnong ki bathok orang ba dong kidon gisnong ki baong matabor ha orang ta ter nata kum hagi border area ka function jong ki itu ki nong pet nong i hagi tu ki jaka ki bamdan ki trash nong mo kumdun le amtu tikini bro khate tata kada ngong ba kanumdan kanun konflik kanumdan kanun confusion nai le kerki ni nai ke barong isutu baga don kam ni ya kata ling yang in principle nga pediang ne tanpa silong kalenti bonra aila ke bonra si tho di ni dang yo kopi ke bill men step wong ingi ba laisi namla ban puli ari sondir ngini puli bill se si blake kasi ba relax ka kasi ba ngilay giseng gi ba ngilay giseng gi
dan lagi kami yang kamsem sesajan lagi isi bagi ki nom ikmat di buntam di konsulsi kami ke masuk kami no saksi lain si lepas ni ai kata kalau lakar pat aduh kat taruh kim serap teh dengan tiap balai ki kuat bandai kerke kan ni kalau bandai ke cingkuat burung no kuat burung no burung man bah kan isi kalau pas bil tarum lah betul Andre tangga nak kalian ke conga tam ya ke jing river ya ka bil no ka nong cloud ka select committee ke belum ka bom dan nong remi ila sule juga